Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu lo esimbona-ke esithombeni intokazi-ke ebisencane eneminyaka nje ewu-13 kuphela, igama layo uZukhanye Nkabeni, walaphaya endaweni-ke yaseHarare eKhayelitsha eCape Town. Kubikwa ukuthi-ke osukwini-ke lwayizolo ubekade ethi-ke uvakashela umngani wakhe oseduze nakubo, kuthiwa-ke umfice engekho kodwa umnyango uvuliwe. Kuthiwa-ke uZukhanye ungenile ekamerweni lomngani wakhe wase-ke elala embhedeni, kanti-ke ebusuku kuzofika uma kamngani wakhe wambuza ukuthi-ke ungene kanjani kungekho umuntu. Kuthiwa-ke lo mama kube esebiza-ke abanye omama abathathu, bamtshela ukuthi-ke bazomshaya uzolikhuluma iqiniso lokuthi-ke ubezonzani ebusuku kungekho umuntu. Kuthiwa-ke bagcina ngokumshaya ngey'nduku nangamaplanga. Kuthiwa-ke intokazi le ilimele ngebhadi, ithe mayifika esibhedlela yase ishona, kanti before ishone kuthiwa-ke ubesakwazi ukuthi-ke akhulume ukuthi-ke kwenzakaleni, ushawe ngobani. Lesigameko senzeke laphaya eHarare eKhayelitsha eCape Town. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo nakwi-comment section.